Dobar dan, dobrodošli u podcast Mikrofonija s Amerom. Moje ime je Amer Obradović. Moj današnji gost je Sead Đulić, Mostarac, antifašista, borac Armije Republike Bosne i Hercegovine, direktor teatra, povremeni glumac, režiser, ali prije svega čovjek. Seo, dobrodošao u moj podcast. Hvala, bolje te našao. Opet na kraju, nakon svih ovih atributa i ovoga što ste prošli kroz vaš dosta buran i bogat život, ja bih rekao ipak da ste vi prije svega i nakon svega čovjek. A to je negdje i najteže biti, pogotovo u ovom vremenu koje je iza nas. A vi ste jednom napisali da je praktično da se ponekad osjećate i kao luđak. A kako je živjeti kao luđak? Pa dobro, zato što brojni ljudi, da tako kažem, u mom okruženju, prijatelji, rodbina, do poznanika, dakle sve nas koji pokušavamo nešto malo više uraditi od onog što moramo, mi smo za njih luđaci, nazivaju nas luđacima. A kada to neko radi desetljećima i kada mu nije prioritetno koliki će za to biti honorar, nego kakva će posljedica biti za one s kojima sarađuje, radi, odnosno u širem smislu za društvo, onda se to stvarno smatra luđakom. Ali je utoliko sjajno, jer onda ste rasterećeni. Ne gledate, u principu i ne treba gledati, ali ne gledate šta će ko reći, jer unaprijed se zna kako će biti, a ako nešto i pogrešno uradite, pa dobro, u ludilu svašta može. Da. Jučer smo svjedočili, ovaj film je objavljen, praktično video o rušenju Starog mosta, gdje se jasno i precizno vidi odakle je granatiran Stari most, koga je granatirao, na koji način ga je granatirao. Haag je rekao o tome svoje, jel? I sad kad govorimo o ovim luđacima i tim izvrnutim vrijednostima, i to se na neki način sporilo, govorilo se neko je podmetnuo dinamit, neko je uradio ovo, uradio ono i tako dalje. Haag je rekao da je to bila legitimna vojna meta. Međutim, ja sam jučer o tome nešto kratko napisao i otprilike sam rekao Stari nije samo most, nego i svjedok onima koji su rušili i ubijali i onima koji su željeli živjeti slobodno. Jesu i to bili luđaci u to vrijeme? Oni koji su pucali na most i na građane Mostara koji su čuvali most su bili istinski luđaci sa dijagnozom. A ovi drugi koji su branili most, koji su čuvali most i sve one oko mosta, bili su u ovom pozitivnom smislu luđaci. Imao sam sreću da budem dio tog društva, da znam s kim sam bio, znam čime smo to branili. Ovaj dio grada, a uzročno posljedično Bosna i Hercegovina, sačuvana je srcem, ljubavlju, neizmjernim patriotizmom, Luđačkim srcem. Luđačkim srcem u najpozitivnijem smislu te riječi, i da nije tog bilo, mi danas prvo ne bi vodili ovaj razgovor, a ako bi ga i vodili bi ga vjerovatno u nekoj državi koja se ne bi zvala Bosna i Hercegovina. Da. Nedavno smo bili na Bivoljem brdu ovdje u blizini Mostara, na Dubrovskoj visoravni. Razgovarali smo u 4. korpusu i baš o toj borbi. Ja sam spomenuo tu Spartance, meni je ta borba koja je ovdje bila 93. i 94. godine lična najmanje na onu Spartansku, gdje su majke zaista slale svoje sinove na štitu ili sa štitom, tako da je to otprilike bila neka borba za opstanak, ali ipak su ljudi nadišli sebe u toj borbi. Pa upravo ja mislim da ne znam, ono što malo znam, da kažem, istorijski, da poslije Sparte nigdje primjerenije ne može da stoji ova čuvena izreka sa štitom ili bez štita. Bilo ko od nas, bio vojnik, bio civil, svi smo bili u funkciji odbrane. Ovdje bi se zapravo moglo reći da je svaki stanovnik ovoga grada sabljen u tom mali prostor bio u funkciji odbrane. Zato smo i opstali.
to je bio neka vrsta termopilskog klanca, jel tako, kao Leonida koji je branio Grčku od Perzijanaca. To je otprilike to bilo. Jer ovaj prostor od Vranjevića gore do Solakovca, to je bilo zbijeno u jedan kotao. Ali u prvoj fazi je to bilo praktično još uže, do Zalika. Da. S tim da je sjeverni logor bio kasarna HVO-a. Tako da smo mi smo bili tu sabljeni u jedan premali prostor, o toj opsadi niko ne govori, svo poštovanje i ljudima koji su bili u Sarajevu, izdržali sve to, ali ne treba zaboraviti da smo mi ovdje imali na nekim mjestima između HVO-a i HV-a i Vojske Republike Srpske 700 metara vazdušne linije. Dakle, ako bojovnik HVO-a puca na mene, mogao je ubiti srpskog vojnika. Na puškomet je bilo. Grad je bio između, a u jednom periodu je čak smo imali policijski sat po danu, što je nezapamćeno. Skoro sve je pokriveno snajperima bilo i trebalo je sačuvati ljude. A ono što ja negdje pamtim, što je meni bilo u jednom od periodu tog vremena bilo najstrašnije, dakle, nema vode, a čujete nered. A ne možete do nje jer nije sigurno. I treba čekati noć. A ta Neretva je zapravo otvorena kanalizacija. Jasno. Mostar, slabo se govori o toj opsadi Mostara, a dovoljno je bilo doći u Mostar, recimo, 1996. godine, pa vidjeti kako je taj grad bio razrušen. To je bilo zaista, ja ne znam grad u Bosni i Hercegovini, Sarajevo se svakako ne može porediti, jedino možda Vukovar na prostoru bivše Jugoslavije, da je tako razrušen. Pa ima ta teza da su dva najrazrušenija grada u ex-Jugoslaviji, Vukovar i Mostar. A onda ima i objašnjenje kao zašto je to baš tako. Pa to su dva grada koja su imala najveće procente nacionalno mješovitih brakova. Dva grada koja su 1991. imala najveće procente ljudi koji su izjašnjavali kao Jugosloveni. Dva grada koja su kotirala kao crveni gradovi. Trebalo je ubiti u takvim centrima mogućnost zajedničkog života. I svi su činili sve. Pa čak i neki koji su jednom prije bili s nama. Mi smo imali ovdje najveću izdaju praktično od onih koji su trebali biti s nama. Da. I ponekad se zaista manje više barem narod na ovom potezu osjećao kao Indijanci, jel tako? Pobjedite kod Little Big Horna, a u suštini u vlastitoj ste zemlji, ali imate problem. Imate ozbiljan problem koji je, čini mi se, politika najviše zakuhala. O Mostaru se ne govori. Vrlo malo o tom ratnim dešavanjima. Uzmite primjer da nijedan oficir Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hercegovac, koji je odbranio ovo parče Bosne i Hercegovine, nije dobio čin generala. A oni koji su nas napadali i koji nisu uspjeli u ostvarenju svojih ciljeva, imaju 30 generala. Dakle, ja odgovorno tvrdim, mi smo ovdje kažnjeni u svakom pogledu. I danas se kažnjavamo, jer nismo ispoštovali naredbe da ovo bude ekskluzivni hrvatski prostor koji su dolazili iz Sarajeva. Da. Mi smo ignorisali naredbu i srcem krenuli da branimo prvo svoju djecu, svoje porodice, svoje kuće, svoj grad, a onda i državu. I da smo tad ispoštovali tu naredbu, ovo bi bila ili Hrvatska ili hrvatski entitet Dobradine. Da, oni su jednostavno bili zamislili da ova linija koja je bila Banovinom Hrvatskom uspostavljena, da se ona održi. To je jednostavno, pogotovo nakon maja mjeseca 1992. kad su Karadžić i Boban praktično u gradu su potpisali tu Banovinu Hrvatsku. Ja sam bio dijete, imao sam 16 godina, ali sjećam se to, kaže, lipanjske zore Hrvatske i Hercegovine, kad se vojska Republike Srpske praktično povukla sa Neretve i gore do iznad Stoca, gdje je i danas ta linija, ali
Tu nije bilo rata, to je jednostavno bilo dogovor. Ja, ali se danas slave velike pobjede. Da, ali to je bio dogovor. A ovi ljudi koji su ostali u rezervatu, u suštini, bili su prepušteni sami sebi. Ali to govori možda i o Mostaru koji je prije rata, govorilo se, barem u bivšoj Jugoslaviji, da to je jedan od najljepših gradova za život. Sa svim svojim atributima, ljepotom, kulturno-istorijskim spomenicima. Brinuo je Mostar o svojim ljudima. Nije bez veze Bogdan Bogdanović ovdje napravio partizansko groblje, koje je danas možda najbolji svjedok onoga odnosa politike i svega prema Mostaru i prema njegovim ljudima, koji je 96. 7. nakon rata u jednom intervjuu govorio o tome kako je sa nekropolom, ovom partizanskim grobljem, želio da jednostavno grad mrtvih gleda na grad živih, da se jedno drugo nadopunjuje. I to je zaista bilo smisao te nekropole i jeste bio život. Ima u tom kontekstu, izvini, sjajna anegdota. Dakle, Bogdan je poslije rata živio u Beču i kad je bila jedna od onih izložbi... Kao disident, jel? Jasno. Jedna od izložbi pred obnovu starog mosta, i naravno da je i Bogdan tamo, i poslije je koktel, neki bio razgovor i to, i jedna djevojka je prišla Bogdanu, zamolila ga da se slika s njim jer je od njoj to jako važno. Nije mogla uživati baš puno u partizanskom spomen groblju koliko bi željela, ali eto tako. I sad je preemotivno govorila i onda u tom razgovoru slikali su se, on joj je rekao, pa kako ste vi tako vezani za to, mladi ste i tako. Kaže, znate šta, meni su moji roditelji rekli, to je pouzdano, ja sam začeta na partizanskom spomen groblju. Dakle, ono je uistinu bilo mjesto susreta, ljepote, života, ljubavi. I ono što je jako bitno, to je monumentalni spomenik, jako veliki. Na njemu nema niti jednog jedinog bilo koje vrste ideološkog obilježja. Da. Ono ima univerzalna znakovlja, kosmička znakovlja i ono je sve vremena. Jasno. Jer Bogdan Bogdanović je jednom rekao, dok je gradio spomenike, sanjao o svijetu bez njih. Znači, on je želio potpuno jedan drugi koncept obilježavanja svega što se događalo u prošlosti. A meni naumpadne jedna scena iz Hodoljublja, kada Zuko Džumhur govori da nigdje nije našao gdje se mrtvi ljudi zajedno sa živim bolje isprepliču kao na Alfakovcu u Sarajevu, gdje je jedno staro muslimansko mezarje. I u suštini to je bio i koncept Bogdana Bogdanovića, gdje je želio da partizani koji su poginuli u Drugom svjetskom ratu, ti heroji, brojna mostarska mladost koja je zaista dala veliku žrtvu u Drugom svjetskom ratu, bude dio novog Mostara. Pa svaki 8. stanovnik Mostara je u Drugom svjetskom ratu stradao. U ovom ratu je stradao svaki 50. Pa mi koji pamtimo sva ta vremena kažemo fali mi pola grada. A svaki 8. to je, danas bi rekli, genocid. Da. Ali nema porodice iz koje neko nije stradao. I zato je to važno kao mjesto, jedno izvorište novog života. Da. Nema od samo sjećanja ništa. Da. Sad, sjećanje, ne možemo ni bez njih, ali bi trebali nekako dalje. Međutim, osnovni problem, kako ja vidim, jeste, Aristotel je jednom rekao da važno je pobijediti u ratu, ali još je važnije organizirati mir. I mislim da smo mi tu najviše zakazali. Kad kažem mi, mislim na ljude koji su okrenuti državi Bosne i Hercegovine. Kako vi to vidite? Pa ja mislim da mi još nismo počeli, zahvaljujući tim ljudima koji su na čelu države od početka, da mi još nismo počeli graditi mir. Mi još vodimo rat, samo nam ne daju oružje. Svaki parlament je ratna situacija. Sjednice vlada, izjave, to je sve, samo ne puca. Ponovo narod kaže, hvala Bogu, samo nek ne puca. Nekad čovjeku dođe, naravno, pogrešno je, ali nekad više koliko je ludila u tom verbalnom ratu. Kaže,
mavala i da zapuca više, pa da se zna, Ja, da stavi tačka. Ovo mučenje da se Jer ovo završi. predugo traje, a zapravo niko ne priča istinski o miru. Nema mira pravo, posebno na ovakvom tlu, dok se svi ne suočimo sa vlastitom prošlošću. I pojedinačno, a onda i kolektivno. Ja imam jedan vrlo konkretan primjer u ovom antifašističkom pokretu. Dakle, svi ovi savezi u ovim sad državama, bivšim republikama Jugoslavije imaju zajedničko antifašističko nasljeđe. Iz istog je to proisteklo. Tako je. I do prije 3-4 godine dolazilo bi se, bilo je neke saradnje, bilo je to, ali recimo konkretno nama u Bosnu i Hercegovinu, Sabnoru BiH, nikad nije dolazila delegacija na najvišem nivou Subnora Srbije. Iz gradova, neki pokrajinski, tako da. Ali Subnor Srbije nije dolazio. I mi smo prije 3 godine rekli, ajde idemo vidjeti u čemu je problem. I došlo je do 80-godišnjice dizanja ustanka, obilježavanja odluke o dizanju ustanka 4. juli u Beogradu. I svi smo tamo. I sjeli smo i rekli, ljudi, ajde da razgovaramo o onome što nam je zajedničko. Mi nismo sljedbenici ratova iz 90-ih. Hoćemo li biti, hoćemo li uključiti neke stvari, to je sad pitanje procesa. Ali ono što smo naslijedili je 41., 45. i dio ono što kažemo poratne izgradnje. Ajmo vidjeti o tom. Evo, 4. juli. Mi smo za 3 godine došli u situaciju da smo napravili zajednički kalendar manifestacija koje se obilježavaju. I tad svi kod svih idemo. Drugo, došli smo do tog da ne polažemo 6 ili 7 vijenaca. Jedan zajednički i svi mi zajedno. Došli smo do tog da ne govorimo svi. Evo, juče Jablanica. Do prije 3 godine svi koji su došli, svako bi izašao da pozdravi u ime svoje države. Da, sad je jedan. Sad je dogovor, mi sjednemo, dogovorimo se, ide taj i taj, tu pozdravi u ime svih. I došli smo do tog da, recimo, jedan od tih predsjednika kaže, šta misliš, ima li šanse da mi natjeramo naše predsjednike da ovako sjednu? Milion, da tako kažem, metaforički smo problema razriješili, prevazišli, relaksirali odnos. Ali smo htjeli, dakle, u mnogo čemu se mi ne slažemo. Ne znam, ja sam bio pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, ovaj je bio pripadnik Vojske Republike Srpske, onaj HV-a, ovaj ovdje, onaj. Ali to su teme o kojima u našem dogovaranju, u našem pokretu ne razgovaramo jer znamo da se nećemo sporazumjeti. Ajmo širiti krug pitanja oko kojih se razumijeva. I mi smo postali prijatelji. A u prijateljskom dijalogu mnoge stvari idu lakše. Daju se riješiti nešto. A to naši ne rade. Pa evo uzmite sjednice predsjedništva. Imate 3 člana iz jedne države. Oni ne mogu banalnim stvarima da se dogovore. Koliko je to ste sigurno u pravu da taj unutrašnji dogovor jednostavno, mislim da ljudi nemaju viziju i da je nemogućnost tog unutrašnjeg dogovora, u stvari ne nemogućnost, nego ljudi ne žele taj unutrašnji dogovor. Koliko je to problem, najbolje vidimo na demografiji. A ta demografija će na kraju svima nama presuditi. Mislim da je to osnovni problem ove države i država u regiji manje više. Ali hoću da ovo pitam, koliko je suočavanje sa prošlošću, koliko je ono ipak negdje važno. Evo danas svjedočimo ovih proteklih dana, protekle sedmice u Srbiji su napravljena 2 strašna masakra.
I ja zaista mislim da društvo u kojem vi imate murale Ratka Mladića, noćne straže koje ih čuvaju, u kojima sakrivate Novaka Đukića, presuđenog ratnog zločinca koji je pobio tuzlansku mladost. Koliko to društvo onda zaista ima problem samo sa sobom, a i mi sa njim. Pa sve ovo što se dešava zapravo uzroke treba tražiti u vlasti. Jer vlast je kreirala društvo u kojem su djeca izluđena, prepuštena sama sebi. Ja imam primjer konkretan. Prošle godine, dakle, dolazim u teatar, da imam probu sa djecom koja su razredna nastava, dakle, do 5. osnovne. I treba da počnemo, kaže djevojčica koja ima 9 godina, čika Sejo, mogu li ja danas da ne radim? Ono, možeš, nije problem. Šta je? Kaže, nešto sam depresivan. Ja zbunjen da dijete od 9 godina može zna. Može biti depresivno. Može biti da zna uopšte to izgovoriti. Znači, da. I pošto s roditeljima komuniciramo, držimo roditeljske sastanke i tako dalje, mama je došla po nju i kad smo završili, ja kažem mami šta se desilo, a da, kaže, imamo problema, vodimo je i na terapeutu, pa ponekad i popije neku tabletu, što je strašno. I mene to zaintrigira i počne malo kopat, čeprkat, tražiti, konsultovac. Dođem do jednog istraživanja, rezultata istraživanja, koje je jedan vrlo ozbiljan, stručan tim radio i jedan od zaključaka je da se za loše stanje mentalnog zdravlja djece i mladih ljudi u Bosni i Hercegovini ne može reći da je loše, nego je pandemija lošeg stanja i da su suicidne misli već dobro ušle u osnovnu školu i spustile se u niže razrede. Meni je to bio, ajde kažem, dovoljan okidač, a pošto sam u teatru imao dvije, tri osobe koje su imale tih problema, pa čak bile i u bolnici. Pa jedna je umrla, pa oko te smrti je upitnik više glave, je li to posljedica toga svojom voljom učinjeno ili nešto nebitno. I meni je to bio kidač i ja sa grupom mladih ljudi krenemo, ajde da napravimo predstavu. Da dođemo do stihova koje pišu ta djeca, do njihovih ispovijesti, do ovog onog. I dođemo do jedne pjesme u kojem djevojka piše kako će se objesiti, ali opisuje kako će se objesiti i kako da pukne, ne znam, 3. ili 4. pršljen, ali treba uraditi tako da tog časa možda i ne umre. I onda dođemo do stiha koji glasi smrt je moja ljubav. Mi predstavu nazovemo tako. I kad sad to igramo, i kad to gledaju ljudi, posebno mladi, onda vodimo razgovore i zapravo nama strašno sve to što smo iznijeli u predstavi, a oni kažu ma ništa je ovo šta ima. Da. Dakle, ako je društvo jedno dozvolilo da dijete od 9 godina bude depresivno i da nije jedan slučaj, nego da je to pojava, onda to društvo mora da se zapita gdje je. Jer, pazite, ja volim to porediti. 92. predrat. Evo, uzet ću primjer Mostara. Mostar je kao opština imao 23 kulturno-umjetnička društva u kojima je oko 6.500 mladih ljudi najmanje 2 puta sedmično od Pjesaka, Goranaca, Bijelog polja, Blagaja do Mostara, univerziteta i tako dalje. U školama, 3 škole su imale svoja kulturno-umjetnička društva, radilo pod stručnim nadzorom. Društvo im je obezbijedilo kvalitetan prostor, obezbijedilo elementarna sredstva za stručne voditelje i za potrebe da mogu to da rade.
Bilo je 7 odreda izviđača. Jak ferijalni savez, muzička omladina, književna omladina, Ja sam Esperanto. bio ferijalcima, znam kako je to Da ne izgledalo. nabrajam. Dakle, 12 društvenih organizacija koje su obuhvatile skoro sve mlade ljude, a to je društvo stimulisalo upravo da bi svako mogao zadovoljiti svoje potrebe, Jasno. izbaciti iz sebe višak energije, a i socijalizirati se. Jasno, jasno. Mi danas imamo asocijalnu djecu i mlade i nije sva priča u mobilnom telefonu, kako volimo Nije reći. ta sigurno priča nije jednodimenzionalna, pogotovo što se ne može sve objasniti, ne znam, zapadnim vrijednostima, niti društvenim mrežama, nego je tu puno elemenata. I onda je normalno da se to desi u Srbiji, jer to dijete ide ulicom, ne znam, tog i tog ratnog zlikovca, prolazi pored tih i tih murala ratnih zlikovaca, Gleda na u večer školi mu televiziju. kažu da je Draža Mihajlović antifašista Heroj, i heroj i normalno da uz to malo se doda taj neki odnos prema oružju koji se gradi i dobijemo to što dobijemo. Tako je. A to imamo i kod nas. Da. Nije još počelo pucat, ali to je vrlo upitno. Šta rade? Pogledajte kako se zovu navijačke grupe. Manijaci, horde zla, fukare, lešinari i tako dalje. Ja ne mogu da shvatim roditelja koji može pristati da mu dijete bude član bilo kakvog udruženja, koliko god, šta god bilo, koje se zove horde zla. Da. Meni je to nespojivo. A posljedice dođu do ovog što dođu. Ja se opet nekako vraćam moramo nekako porediti sa društvom da vidimo koliko ovo danas društvo zarobljeno. Ja sam imao 17 godina kad sam bio u Koštanoj bolnici u logoru i jedne prilike došao nam je čovjek koji je bio isto zarobljen u Bugojnu. Hrvat. I čovjek, ja koliko se sjećam, čak nije bio ni u nekoj vojnoj uniformi. Došao je kao da nas vidi. Ne znam, ja se tog čovjeka nisam bojao, za razliku od ovih ostalih praktično komšija koje su tu bile. I čovjek nas je samo upitao kao kako ste, šta ima, jeste li... Čovjek nam je rekao, došao sam eto da, jer znam gdje je on bio, pa kao da... Zna kako je. Čovjek kao da je došao na neko iskupljenje. I vi ste kroz teatar, kroz svoj život pokušavali, evo napravili ste i predstavu koja se tiče ratnih zločina u Grabovici. Spavanka za mladenku, tako se zove predstava. Vi ste, koliko je to vaše iskupljenje bilo? Jer ja mislim da je vrlo važno da govorimo o svim zločinima i ono nekako mi je uvijek prvo bitno da pometem ispred svoje avlije i da jedino tako ja vidim da mi možemo, jedino tako možemo da vidimo da to društvo koje je danas zarobljeno i zbog društvenih medija i zbog svega drugog, ali i zbog prošlosti, da ga oslobodimo. Pa, Spavanka za mladenku je meni jako važna. Ne za sad kakva je ona ispala, to je druga stvar. Jako mi je važna iz nekoliko razloga. Prvo, mi, pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, iz Mostara nismo imali sa tim zločinom ništa. Dakle, mogao sam, kao i brojni drugi, da kažu to su Sarajlije napravile, šta me briga. Ali ja svjedočim, jer sam bio pomoćnik komandanta korpusa, kada je tadašnji komandant korpusa, general Pašaliću, javljeno iz Jablanice, neprecizno, nije niko tačno znao. Arife, ovi su u Grabovici izgleda napravili veliki belaj, svašta je tamo bilo, ne možemo da uđemo. Dio njih je krenuo prema vama, kažu da vam pomognu u borbama. Samo da znaš, Arif je pitao kuda, cestom. Dobro. Pozvao je komandanta bataljona vojne policije i rekao mu, skupi koliko imaš vojnih policajaca,
u Salakovac pred tunel, postavi liniju, očekuje se da ti i ti dođu. Ako dođu, zaustavte i vratite nazad. Ne dajte im blizu da priđu. Ne znamo šta je. Ako neće, opucajte više glava, Kao znak neki. znak upozorenja da se vrate. Ako neće ni to, po njima, nama takvi ljudi koji zlo prave ne trebaju. Dosta nam je našeg belaja. Vraćeni su. To je golemo. Eto, Dakle, malo se zna o toj. Ja sam o tom par puta govorio. Dakle, u tom smislu smo mi, mogao sam da kažem, mi smo čisti, nije to, ali to zlo koje su napravili ti ljudi opterećuje odnose u Mostaru. Nama je gurnuta čaša otrova. Ja sam osjećao potrebu da prvo imam priliku da se izrazim sredstvima. Desilo se to tu kod mene. Znao sam neke ljude čiji su roditelji tamo ubijeni, negdje jedna ljudska, komšijska obaveza mi je negdje bila, a onda, kako da kažem, ja sam bio oficir te armije. Negdje sam mislio da je to moja obaveza. Upravo ovo, ajde da pometemo ispred svojih vrata da bi zajedničko dvorište bilo čisto. Nek svak svoje pomete. Da. I meni tad je bilo dosta pitanja koje sam ja dobivao, što niste o Vranici, što ne radite ovom onome. Moj odgovor je uvijek bio i dan danas jedino će imati smisla ako predstavu o Vranici ili Vranicama nekim napravi neki hrvatski autor kad se za to steknu uslovi. Vjerovatno još se nisu stekli. Da. Ja ću napraviti predstavu o onome o zločinu koji su napravili moji sunarodnjaci, pripadnici moje armije, jer su sramotili moju armiju. A istu smo zakletvu položili. Druga stvar koja su nam tad stalno postavljali bila je otkud vam toliko hrabrosti. Bojali se kako će reagovati naši, da tako kažem. Ja sam stalno govorio, zar je hrabrost biti čovjek? I stvarno mislim tako. I ono što je meni vrlo pozitivno, dakle, ni jedan jedini ozbiljan negativan komentar, prijetnju ili bilo šta od pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine, bivših, od ljudi iz politike za rad na toj predstavi za njeno igranje nismo dobili. Bilo je onih koji su mi se javljali i nudili dodatni materijal ako mi treba. Nešto sam i dobio i bilo je vrlo dragocijeno. I mislim, jedna stvar koja je također bitna, mislim da je to u nekim relacijama, ajde da kažem, mojim sa onim koji su me osporavali, napadali, kako to vole ovdje u politici reći, iz H komponente, da je relaksiralo odnose. Da, pomoglo je. I ja mislim da je to put. Sanjam kad će u Sarajevu biti napravljena predstava o kazanima. O kazanima, da. Kad će biti napravljena predstava, o Vranici, o Ahmićima. Da. Ali sam doživio jednu stvar koja je nešto, da ništa drugo u životu nisam uradio. Ja sam pred sobom, igrali smo predstavu za članove udruge hrvatskih stradalnika Grabovica 93. Dakle, došli su ljudi koji su direktne žrtve. Čovjek čiji je otac i majka su tamo ubijeni i nisu porodice pronađeni. Da. Njihov svećenik, bio je kantonalni predsjednik Hvidre. I gledali su predstavu i ja sam zamolio da poslije porazgovaramo, da nam kažu imali bi stvari koje nije tačno, da dodamo, jer otvoreni smo. Tad je svećenik rekao, 7 glumaca mladih igra, njima je rekao, djeco, hvala vam, vi ste 7 anđela, a
predsjednik kantonalne HVIDRE je ustao, predstavio se i rekao, bio je Ivan Logoraš, i rekao je, otprilike, da ga parafraziram, hvala vam, ali ja sanjam san. Ovo me je potaklo. Kad će neko moj napraviti predstavu o Seji Ahmiću iz Ahmića, kad će se napraviti predstavu o ovome, kad se onome, da konačno ovo stavimo za leđa. To je to. Dakle, ako je ovo bio neki mali okidač, onda je super jer smo mi prošpartali Bosnu i Hercegovinu uzduž i poprijeko i nigdje nije bilo. Stvarno ništa negativno. Ljudi su bili dirnuti, ali Bože moj. To je primjer kako teatar može da oslobodi, kako teatar može da pomogne. Umjetnost generalno. Umjetnost jednostavno i o njoj treba uvijek razmišljati univerzalno. Evo, svjedočimo i danas u Ukrajini koliko je problem zaista kada vi imate jednog velikog književnika Gogolja oko kojeg se spore Ukrajina i Rusija, pa jedni tumače da je njihov, drugi da je njihov. A oni u suštini u mrtvim dušama donekle izrekao i neku proročansku viziju, pa je tamo, ne znam, ljudi koji se bogate na tim mrtvim dušama, u suštini to danas rade i Putinovi oligarsi. Jel? Da, i oni, ba i kod nas. Stalno je prebrojavanje mrtvih i prisjećamo se mrtvih kad nam političke svrhe treba. Mislim, ružno je. On to zove trgovcima mrtvih duša. Da. Pogledajte koje pojedinci, koje manipulacije rade sa srebreničkim žrtvama. To je mjesto pijeteta. Kakvi politički govori u Potočarima? Kakvo slikanje u Potočarima? Ja, to je mjesto zaista za tišinu. Ja jednostavno ne mogu da shvatim. Ali to je to. Trgovina mrtvima je da bi neki živi živjeli bolje. Da. Jučer ste bili u Jablanici gdje je proslavljena 80. godišnjica od bitke na Neretvi. I ja se sjetim, opet se moram pozvati na prošla vremena. Pa ne, dobro. Nekako to je sastavni dio ovoga što i danas živimo. I sjetim se da je veliki Pablo Picasso pravio originalni poster za film. I tražio par boca vina kao umjesto honorara. Da. Pa znam da je tamo igrao i Orson Welles. Jules Briner. Sergej Bondarčuk. Tako je. Franco Nero. Silva Koščina. To govori o nekom odnosu o toj epopeji partizanskoj, o poštovanju, o jednoj univerzalnoj borbi naroda i pogotovo borbi za ranjenike, koja je humana bitka bila. I to je jednostavno, toliko je bila velika ta priča da često se kod nas sva ta priča o narodno-oslobodilačkoj borbi posmatra kao nekakav anahronizam, nažalost. Kao da tu on nekako strši, kao nekakav je, on više izaziva neku vrstu, a šta ovi opet pričaju o partizanima. Ne razumijevajući koliko je ta priča i danas univerzalna i bitna za sadašnjost, ali i za budućnost. Gledajte, dakle, problem ovih novih društava je što su te politike koje su došle na vlast zapravo uglavnom sljedbenici ideologija poraženih 45. I oni su antifašističko nasljeđe i antifašističku borbu proglasili komunizmom. Prosto čovjek, posebno mlađe generacije koje su rođene kasnije, ne istražuju, ne zanima ih, ali prime to što im se servira. Ljudi zaboravljaju da je 1941. bilo u Kraljevini Jugoslaviji 12.800 komunista i 60.000 skojevaca, dakle omladinaca koji su se pripremali da možda budu komunisti. Bili su zabranjeni, van zakona, strogo ilegali, s onim komunikacijama i oni se odluče da pozovu narod na ustanak. Na kraju ta vojska naraste na 800.000 partizana. U toj vojsci je bio, evo da
pomenem, imam Omer Maksumić iz Konjica, vijećnik Zavnobiha i Javnoja. Nurija Pozderac. On sigurno nije bio komunista. Namjerno uzimam ovog imama, jer Nurija Pozderac koji je bio visoko rangirani član Jugoslovenske muslimanske organizacije. Jeste, ranjen na Vjernik koji je, kažu, do smrtnog ranjavanja na Sutjesci klanjao svih 5 namaza redovno. Dalje, on je, kad mu je ponuđeno da bude ministar u NDH vladi, rekao je, valjalo je sačuvati glavu kao mudar čovjek, rekao dajte mi da razmislim. Povezao se jer je znao vezu sa partizanima, otišao u partizane, postao član vrhovnog štaba te vojske, potpredsjednik Avnoja. Jer i Ivan Ribar, koji je predsjednik Avnoja, nije bio komunista, bez obzira što su mu bili sinovi. Pop Vlada Zečević je na svojoj kapi nosio krst i petokraku, Vladimir Nazor, ne znam, Goran Kovačić, brojni drugi primjeri. Samo, prosti, molim te, kad govoriš o tim kako je to kretalo, gledao sam nedavno dokumentarac o Miroslavu Krleži. I on opisuje scenu kad se sastao sa Titom, nekada krajem 30. godina, u Zagorju, u nekoj kafani. I to je meni bilo fascinantno kako on opisuje Tita. I pošto kad je Krleža sjeo preko puta Tita, Tito mu je rekao, znaš li neke ljude koji su tu sjedili u kafani, on je sumnjao kao da su neki špijuni, da ih prate. Krleža nije znao šta, on je rekao, Tito je repetirao pištolj tu i rekao, ja ću se pobiti, ti kao bježi, skloni se. Mislim, i Krleža je rekao, ja sam tad znao da je to taj čovjek. Tako je to krenulo. A krenulo od neke ideje, jel? I ovo je sjajno. Zašto kaže 800.000 ljudi na kraju? Oni su bili i Srbi, i Hrvati, i Slovenci, i Muslimani, tad jeli, i Crnogorci, i Makedonci, i Albanci, i Romi, Jevreji. Ali su bili, to je bilo ono što je negdje porijeklo, ali su bili borci za slobodu. Imali su ideju za koju su bili spremni žrtvovati život. Ta priča, taj detalj mali koji je također zaboravljen, 1945. u borbama za oslobođenje Sarajeva, tamo niže Ivana, prema gore. Moj dedo Rahmetli poginuo 1944. na Božić, imao je fes na glavi i petokraku. Kod Trnova. To su bile te pripremne borbe za oslobađanje Sarajeva. Pazite, teško ranjen partizan, bolničarka Ljubica, sad redoslijed je nebitan, ide, trči da ga spašava, da ga izvuče. Pokosi je Rafal, gine, Srpkinja. Trči Zdenka, tetka Ozrena Kebe, od njegove mame je sestra. Trči Hrvatica, gine i ona. Trči Emina iz Počitelja, treća, i nju ubija. Dakle, 3 djevojke od po 20 godina ginu da bi izvukle teško ranjenog druga za kojeg ne znaju hoće li preživjeti. Žrtvuju se i pritom je, evo, namjerno su Srpkinja, Hrvatica, muslimanka, ali su poginule za druga. To je tu vojsku napravilo toliku, takvom. One nisu išle po ključu, ali su išle po ideji. A danas se pravi ključ, nekakav. I tu je, mislim da je tu jedan od razloga zašto, ja to često volim ponoviti, zašto mi danas, možda više nego u Jugoslaviji, moramo tražiti inspiraciju, nadahnuće za naše antifašističke bitke. Titove partizanske bitke su dobivene. Samo to je završeno. To je u knjigama, u pjesmi i u sjećanju onih koji pamte. To može nama biti samo za inspiraciju. Tako je. Jer mi, dok mi se
evociramo uspomene, oko nas niču novi fireri. Jasno. Jer ja to stalno govorim, ja imao sam sjajnog profesora na fakultetu Dubravka Lovrenovića i on nam je stalno pokušavao da kaže nemojte učiti istoriju radi datuma, radi nečega što se desilo. Probajte učiti istoriju da razumijete ovo što dolazi, što je danas i što će doći. Taj priča sa pištoljem, to je to. To je to. Ja sam imao, evo, nisam Krleža, ali sam imao sreću da vrlo blizu ga gledam, da tako na nekom prijemu mladih, nije bitno, i da svi kažemo po rečenicu. To je nevjerovatna, on je rođeni lider. Pa ta scena pokazuje. Dakle, čovjek koji kad vas pogleda tim svojim blagim očima u nekoj prijatnoj atmosferi, meni je taj pogled bio ko zagrljaj majke. Da. A istovremeno kad hoće nešto da kaže to je promjena taj glas, taj stav, zna se šta hoće. Nema neodlučnosti. I ja mislim da su u toj borbi zato toliko ljudi vjerovali jer su vidjeli, imaju čovjeka ispred sebe koji silno vjeruje u to. Ali i kad možda ne vjeruje, on pokazuje da vjeruje. Jasno. I pa na kraju krajeva ne bi bilo to što je bilo. Da, nažalost to se nekako iskrivilo, iščašilo, da tako kažem. Pogotovo što se ta ideja, pa i do neke simbolike, početkom rata, kad se ta trobojnica jednostavno, kojom se kamuflirao srpski nacionalizam i koji je, u stvari, to su bili oni drugi, oni koje glumi Orson Welles, to su bili oni četnici, koji su dolazili prema Steksima gdje su bili partizani, to su bili oni drugi. Samo je to bila pitanje kamuflaže, te simboličke. Ali treba kao što, kad govorimo o kamuflažama, ja se s tim često ispadne poigravam. Kaže dio naših, evo, u Mostaru konkretno sugrađana, koji su bili pripadnici HVO-a, kaže Domovinski rat. Mi za naš rat imamo 3 naziva. Domovinski, odbrbeno-oslobodilački i otadžbinsko-oslobodilački. Sad, pošto je tu u Mostaru to bilo, kako je bilo, kaže Domovinski rat. Ja stalno imam samo na to jedno pitanje. Molim vas, definište mi koja domovina. Jer ako si ti jurišao u Mostaru i pucao na mene, a u mislima imao Hrvatsku, onda su priče malo drugačije. Međutim, i to je dio onog s čime se mi moramo suočiti. Ili otadžbinsko-oslobodilački, ili tako dalje. Zna se zašto je nastala i kako je nastala Republika Srpska i kako je jedino mogla nastati. Mogla je nastati na zločinu tako što protjerate druge ljude. Ako će ona biti ekskluzivni prostor za Srbe. A to je u suštini srž fašizma. Protiv toga se treba boriti. I ja nekad, kad razmišljam, uvijek što je do mene probam da uradim. I tako bi trebalo i naše društvo, ono što je do nas. Zato sam ja Mladenku pravio. Što je do nas da mi uradimo. Ali i međunarodna zajednica nam u tome ne pomaže. I oni nas, pazite, oni nas ne tretiraju kao srednjovjekovno kraljevstvo koje je imalo svoje kraljeve, koje je bila bogata država, koja ima svoje spomenike, koja ima svoju baštinu. Oni nas tretiraju kao nekakav eksperiment koji je nastao sada. Zašto je to tako? Ja ne krivim njih za to. Mi smo krivi za to. Odgovorit ću, ali ću prije toga nešto drugo reći što mislim jako važno. Dakle, prije rata, početka, kad su krenula nemiri, pa razni mirovni pokreti ovdje, onda iz jedne spontane akcije u Domu mladih mi formiramo, i to vrlo pretenciozno, ali namjerno, nazovemo Klub intelektualaca Mostara. I krenemo vrlo energično reagirati na sva moguća društvena zbivanja, direktno, jasno, glasno, bez pardona.
I mi smo za vrlo kratko vrijeme, za mjesec, dva, došli u jugoslovensku žižu. Počeli su nam se masovno javljati. Svi ovi koji su bili na tom, od Beogradskog kruga, onog čuvenog, pa nekog zagrebačkog, Ljubljana, svuda. Škeljzen Malić iz Prištine i tako dalje. I jedno, pošto sam ja u Domu mladih bio i sad moj telefon je i moja kancelarija bila ono kao kontakt. Zvoni telefon, javlja se čovjek, govori naš jezik, ali malo sa ovim zapadnim akcentom. Dobar dan. Ovdje prvi sekretar ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Jugoslaviji. Naš ambasador dolazi u Bosnu i Hercegovinu, htio bi taj i taj dan, ako može u toliko i toliko sati, da se sretne sa predstavnicima kluba, da razgovor traje 1 sat, da bude 4 s naše strane i da to bude na nekom neutralnom mjestu. Ja. Velim ja, mislim da nema problema, ali dajte mi sat, 2, jel da se sa kolegama čujem, dogovorim, da ne mogu ja odlučiti. I mi se brzo nađemo, jer to, i kaže, i sad naše malo, ti nama reci 4. Može, ali 6. I hajde, pristanu oni i dogovoreno je u Hotel Ruži, u jednom dijelu restorana koji se može zatvoriti, u 5 sati popodne tog dana, od 5 do 6 ćemo mi biti. I s naše strane je bio, ne znam, Roko Markovina, Omer Vatrić, Đuro Maričić, dekan bio Mašinskog fakulteta, Himzo Đukić, profesor na Mašinskom fakultetu, ja, evo, i ne znam, evo, 6. se ne mogu sjetiti, nije ni bitno. Mi smo došla su njih dvojica. Sve snima. Cimerman s nama razgovara. U jednom trenutku mi smo ga izludili, kaže, Voren, znate, mi smo u ovo sve ušli s namjerom da se promijeni, da se sruši sistem. Sad znamo da smo zaigrali na pogrešne ljude, ruši se država i nema povratka. Dakle, meni je i taj razgovor trajao je do skoro ponoći. Oni su noćili i sutra su kasnili u Sarajevo se sastanak s predsjednikom. Dakle, ovo jeste projekat međunarodne zajednice, a ovdje smo imali dobre učenike. Međutim, ja mislim da u brojnim situacijama i danas mi stalno čekamo da neko uradi nešto. Ja volim reći, evo, reći na mostarskom primjeru, ali to se odnosi na cijelu državu. To je moj negdje princip i mislim da tako ne može drugačije. Često se ovdje čujemo, vidi šta nam oni rade. Ja uvijek odgovaram, ne zanima me šta oni rade. Šta radimo mi? Ajmo vidjeti šta mi radimo. Dakle, nije visoki predstavnik ovoliko godina kod nas zato što baš samo oni hoće. Jasno. Nego što mi ne znamo šta hoćemo. Tako je. Čak ni onim krugovima koji se zaklinju u državu. Pa evo vidjeli ste neki dan su neki u Sarajevu bili protesti, više ne znam ni povodom čega. Da. Stoji grupa ljudi, 100, 200, nije bitno, ispred njih lijepo isprintan, koji nije jeftin, transparent, na kojem piše za građansku BiH i onda se čuje glas koji urla Tekbir, Allahu Ekber. Da. Možemo sad to na različite načine obrazlagati da može i to u građanskoj državi. Da, ali to niko izvan granica Bosne i Hercegovine neće shvatiti tako, nego isključivo
na jedan način, jasno. a i 2/3 Jasno u je BiH. to je jasno bilo i u ratu, jer kad su pripadnici armije BiH, dok se god pozdravljalo sa onim pozdravom sa stečka, vi ste znali da se borite za ideju neke građanske Bosne i Hercegovine. I to je tako. To su činjenice. Dakle, krenula je brka... Ali čim je došlo nekakav vjerski, tu je odmah došao problem. Mi smo po Ustavu, kakav god bio Ustav, jel? Ali je Ustav, mi smo sekularna država. I sad pazite, evo, nekoliko puta to svjedočim. Dođete, evo, u Sarajevu 6. april pred vječnom vatrom. Državni protokol, polaže se vijenac. Dolazi član predsjedništva ili 2 člana predsjedništva, dolazi u ime sekularne države. I onda digne ruke i uči Fatihu. Mnogi to ne razumiju. Kao to je pravo, ma stani. 90% predsjednika država po svijetu su veći vjernici od ovih naših koji tu dođu da uče Fatihu. Nikad ih niko nije vidio da upotrebe bilo kakav vjerski znak kad ide u ime države. Da. Privatno, mada okay. To naravno, Fatiha, to je sloboda. To ništa, treba da predstavlja slobodu. Ali zašto ja ovo pominjem? Vi govorite o nekom simboličkom... Nemamo ni tu protokol. Da, treba postojati nekakav protokol. Nemamo pravila. Da. A u takvoj državi koja je stalno pod lupom, šta god se uradi, mora se biti puno osjetljiviji nego što se treba biti u Sloveniji. Tako je. Sve, zaključit ćemo razgovor. Počeli smo sa Mostarom, završit ćemo i sa Mostarom, nekako moramo. Čini mi se da je on... Da. Evo, slavi se za dan, dva i dan pobjede nad fašizmom. A meni nekako taj Mostar uvijek mi je bio ključ naše budućnosti. Kroz ono što smo sve prošli, ali čini mi se da će se na njemu pokazati kakva će biti naša budućnost. Ja sam godinama, pa i do dan danas u ovom mom teatarsko-dramsko-pedagoškom putu kad hodam po svijetu, uglavnom radim jednu radionicu u kojoj je metafora Mostar i gradnja starog mosta. Nekad, ali ne mosta kao fizičko, nego metaforički mosta kao veze, komunikacije, spajanja s ljudima. I ta moja radionica se naslov negdje najčešće da li su dvije obale rijeke šansa za most ili ambis. I onda na primjeru Mostara zapravo govorim o odnosu istoka i zapada, odnosu na kraju krajeva islama i kršćanstva, o odnosu svih ovih podjela kakve imamo. I ja, ovo pominjem ne zato da bi pričao šta radim, nego što silno vjerujem stvarno da ključ rješenja Bosne i Hercegovine, pa ako hoćete i kompletnog ovog jugoslovenskog prostora kao cijeline, leži u Mostaru. Ja sam prije 15 dana bio s jednim kolegom na jednoj radionici u Metkoviću i jedna profesorica koja je tu bila u pauzi, u razgovoru, šta se radi i kako ovdje, ondje meni kaže ovako: šta vi više u tom Mostaru toliko se opirete? Imate Sarajevo, imate Zenicu, imate Tuzlu, Srbi imaju Banja Luku, a mi imamo samo pola Mostara. Dakle, pa treba imati čitav Mostar. To je ušlo nekakva čudna podjela, nelogična, neprirodna, da se mora neki narod imati svoj grad. I onda ja sam je pitao, velim, da li vi znate, ste čuli za Ilire i za kraljicu Teutu koja je bila iz doline Neretve i tako dalje. Šta mislite? I za Batona koji je ja velim, šta mislite ko je živio ovdje prije vas? Da.
nasjeda se na dnevno političke stvari, a Mostar je metafora zapravo za sve podjele, za sva zla i to moramo podhitno promijeniti narative o Mostaru. Sa porukom da Mostar pobjedi završavamo ovaj razgovor. Da, Mostar će pobijediti. Hvala puno i dragi prijatelji, hvala vam na pažnji. Mi se vidimo u drugom podcastu. Hvala puno.